Pšenica sam Božija i biću sameljen iz zuba zverova, da se pokažem čisti hleb pred Gospoda. Vaša visokoprosveštenstvo, časni oci, braćo i sestre, nisu ovo samo poetske reči Svetog Ignatija Bogonosca kojeg danas slavimo. To su reči koje shvataju dubinu života, i to dubinu života sa verom u Boga. Koliko ljudi danas ima koji za 2 sata žele da produže svoj život i idu od kraja do kraja sveta da bi produžili život za 2 sata. A ovaj bogonosac Ignatije pre vremena želi da umre. To znači da bude pre vremena u zajednici sa Gospodom. Jer na drugom mestu, u drugoj poslanici kaže: njega volim, Hrista raspetoga, njega volim, Hrista vaskrsloga. Radi njega on se odlučio, iako je mogao možda i da odloži svoje mučeništvo, otišao u Rim da postrada radi Gospoda. I moli čak i hrišćane koje sreće i kojima šalje poslanice da ne se zastupaju za njega da bi mu se odložila smrt. Takva je vera koju smo primili mi hrišćani, braćo i sestre. Takva je vera koja traje evo 21 vek. Vera mučenika. Sveti Ignatije Bogonosac je jedan od najvećih teologa u crkvi. Ali ako nije zapečatio svoju teologiju mučeništvom kad je to bilo potrebno, mi danas bi se sumnjali bi da li je ispravna njegova teologija. Ali nenadmašivo je sve to pokazao i teologijom i praksom. Dakle, Sveti Ignatije Bogonosac je uzor za teologije jer se učio na izvoru od svetog apostola Jovana, koji je nazvan, kako vi znate, jedan od trojicu bogoslova u crkvi, zajedno sa Grigorijem bogoslovom i Svetim Simeonom Novim bogoslovom. Imao je što Sveti Jovan apostol da prenese svom učeniku, ali ovaj je vrlo nadaren bilo da shvati sve aspekte. U njegovim poslanicima koje su navidom kratke, jer sada u ovo doba 21. veka mi pišemo debele knjige i mislimo da izražavamo neku teologiju. On je kroz nekoliko poslanica koji je upućivao Božjem narodu na različnim krajevima sveta dolovio dubinu bogoslovlja hrišćanskog i to je nenadmašno do našeg vremena. Mi sada u 20. i 21. veku na osnovu njegovih spisa razvijamo teologiju ličnosti, a on još u 1. veku kaže: svo mnoštvo vaše vidim u vašem episkopu. To je sublimirano rečeno, jedna ličnost može da nosi mnogo ličnosti. I to se dešava kad čovek se razbudi od individualističkog načina života
i počne da živi ličnosnim načinom života. I mnogo aspekta teologije je zahvatio sveti Ignjatije Bogonosac. On je prvi naglasio da bez episkopa nema crkve. Ali ne samo bez episkopa, nema i bez prezvitera, i bez đakona, i bez naroda Božeg. I do danas mi držimo pravilo neko koje je kasnije utvrđeno na Vaseljenskim saborom, da bez jednog vernika ne možemo da služimo liturgiju. Ne možemo da služimo službu Božju. Zašto? Zato što nije puna crkva. Neka ima episkopa, a ako nema vernika, ne može ni episkop sam bez jednog vernika da služi liturgiju. To imamo još od 1. veka, još od ovog svetog Ignjatija. Zato je velik ovaj otac. I mnogo druge aspekte teologije koje danas razrađujemo i ponavljamo, on je postavio kao osnovopoložnik, kao da budu kao dogmati crkve, jer nisu dogmati crkve samo one koje su utvrđene na Vaseljenskim saborima. Dogmati crkve su i one koje su postavljene od autoritetima u crkvi, kao što je sveti Ignjatije Bogonosac. Mnogo dogmata koje danas živimo i propovedamo utvrđeni su od ličnosti nadarene u crkvi, kao što je sveti Vasilije Veliki, kao što je sveti Grigorije Bogoslov. Posle nekih od njih su Vaseljenski sabori odogmatili, dakle potvrdili, ali neki su i dogmati bez da ih potvrdi Vaseljenski sabor. Zato što su veliki autoriteti, a najveći, dakle najraniji, prvi, možda ne najveći, ali prvi autoritet je upravo sveti Ignjatije Bogonosac. On je postavio u crkvi pravila učenja i mi se tih učenja držimo 21 vek posle njega. Dakle, crkva počiva na otaca i decu i mi smo deca naših otaca, ali i posle nas biće deca neka nova na osnovu otaca koji su živeli u ovom veku u kome mi živimo i radimo. Takvo smo predanje dobili od svetog Ignjatija Bogonosca. Takvo predanje je poželjno da začuvamo i zadržimo, zato što su to dogmati koje crkva ih ljubomorno čuva. Čuva ih zato što su život. Kao što sam počeo s ovim rečima, pšenica sam Božija, tako i mi shvatamo u stvari da je život neprekidan u Boga. Otkad je stvorena Vaseljena i sve što vidimo, i čovek posle toga, i sve životinje, i sva bilja, i sve jednostavno što postoji, od tada postoji traganje za Bogom. Mi tražimo Boga, a Bog je u isto vreme i otkriven i sakriven. Otkriven je zato što se oplotio, evo za nekoliko dana slavit ćemo i Božić, njegovo rađanje, ali sakrivan je u njegovoj otkrovenosti. Dakle, sakrivan je zato što želi našeg truda da ga nađemo i da ga pronađemo. Vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Vranjski, imam priliku i čast
danas da vam čestitam slavu pred episkopima i u ime njihovo svakako i u ime sveštenstva i ovde prisutnog naroda. Jer upravo od reči Svetog Ignatija Bogonosca učimo kakva je smisao episkopa u crkvi. I dakle, ono što je slava i radost episkopa treba da bude radost i slava čitave crkve nad kojoj je episkop. I tako vidim i tako osjećam i dobro što ste se svi skupili, ne samo da počastujete svog episkopa, nego da se pravilno ugradite u crkvu Božju. Zato što upravo Sveti Ignatije kaže, nemojte da mislite kad episkop čuti da je lakše nego kad govori. Zato što kad čuti može i da bude ljut, a kad bude ljut nije zgodno, jer u njemu se sabira sav narod. Dakle, potrebno je komunikacija među episkopa i naroda Božjeg. Takvog mitropolita poznajemo, mitropolita Vranjskog, koji uvek ima komunikaciju sa narodom, uvek puni crkve i uvek narod zna da to poštuje i da ceni. Nek mu je srećna slava, a vi od Boga blagosloveni.